nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu 21 kuwa kane tariki 21 ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandwaho. Mu Rwanda hari amakuru avuga ko Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara bose bamaze kwamburwa amapeti ya gisirikare n'urukiko rwa gisirikare bashobora kurekurwa n'imbabazi za Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni nyuma yuko bagejeje ikirego cyabo mu rukiko rwa East Africa ariko bagakuramo ikirego bitunguranye mu gihe cyari cyamaze kwakirwa. Aba generali bo muri Kongo bashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kinshasa bahamagawe. Amakuru avuga ko ubutumire bwa Telegram buva muri Etat Major bwabagezeho nyuma yuko ibice byinshi by'izi ngabo byigarurirwe n'umutwe wa M23 harimo na Rwindi. General Chiko arakekwa kuba ari umugambanyi wa M23 akaba ari inkoramutima ya Perezida Kabila wacyuye igihe. Naho ihuriro ry'amashyaka ya politike mu Rwanda ryatoye umuvugizi waryo ariwe Bwana Mukama Abbas uva muri PDI akaba yongirijwe na Madame Uwimana Berine uva mu mutwe wa FPR Inkotanyi. Uyu mutwe ukaba ushyirwa mu majwi n'abatavuga mu butegetsi kuba ari uniga ubwisanzure bwa politike no gufungura urubuga rwayo mu Rwanda. Naho umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro arivovotera Channel 4 televiziyo y'Abongereza yahaye mikoro Ingabire Victoire n'abayoboke ba RNC mu Bwongereza bamagana gahunda yo kugira u Rwanda safe muri program yo kujyanayo abimukira n'impunzi. Mbahaye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration.com. Mbahaye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Mu Rwanda haravuga amakuru ko Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara bashobora guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika bakaba bafungurwa. Ni nyuma yuko abagabo bageje ikirego cyabo mu rukiko nyafurika y'Iburasirazuba aho barega ko bafunzwe muri butemewe n'amategeko kandi amategeko atiyeze yubahirizwa. Abagabo bageje ikirego cyabo mu rukiko rwa East Africa hanyuma bahita bagikuramo mu buryo butunguranye. Frank Rusagara, Brigadier General Frank Rusagara wambuwe iri peti yaregwa kwamamaza nkana ibihuha no kugomesha rubanda abangisha ubutegetsi buriho aho ngo yagendaga abikwirakwiza mu bantu batandukanye gukora igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi w'igihugu ndetse no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko kuko ngo atari akiri mu gisirikare. Mu kwiregura kwe Brigadier General Rusagara yunganiwe na Maître Nambara yabwiye urukiko ko atagombye gushinjwa kwamamaza cyangwa gukwirakwiza amagambo yangisha ubutegetsi rubanda mu gihe ngo abo yababwiraga ari bamwe mu nshuti ze atari rubanda, ngo byari kwitwa gukwirakwizwa cyangwa kwamamaza ibihuha yakoresha inama abaturage akabivuga mu mbwirwaruhame. Umwunganira yakomeje asobanura ko Brigadier General Rusagara atagomba guhanwa no gusebya leta ari umuyobozi kuko ngo ibyo yaba yaravuze byabaye nyuma yo gusezererwa agashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru no gukurwa ku bujyanama bwa ambasaderi mu Bwongereza. Naho Colonel Byabagamba we yaregwaga guhisha nkana ibimenyetso byafasha gutahura ibyaha kuko ngo yahishe imbunda ebyiri yazaniwe na Sergeant Kabayiza azikuye kwa Brigadier General Frank Rusagara kwamamaza nkana ibihuha byangisha abaturage leta hamwe no gukora igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi. Yirego yavuga ko kwakira izo mbunda byari mu bubasha ahabwa n'amategeko nk'umusirikari ndetse ko amagambo yasohotse mu binyamakuru asebya leta ngo atari we wayavuze ahubwo ko ari ayabanyiri kuyandika. Yaba General Frank Rusagara yaba na Colonel Tom Byabagamba twabwira ko bafite abavandimwe bari mu bahunze igihugu ndetse bakaba batavuga n'umutegetsi badacanwa kana Perezida Paul Kagame.
Reka rero dukomeze amakuru yacu. Abajenerali bo muri Kongo bashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kinshasa bahamagawe. Amakuru avuga ko ubutumire bwa Telegram buva muri leta majoro yaho mu bice byinshi by'izi ngabo byigaruriwe na M23 harimo nka Rwindi. Bahamagawe rero nyuma y'uko ibice byinshi by'izi ngabo za leta ya Kongo byigaruriwe na M23 harimo na Rwindi. General Chiko arakekwa kuba ari umugambanyi wa M23 akabingwa na mutima ya Perezida Kabila wacyuye igihe. Ni mu gihe kandi Kongo yasubije igihano cy'urupfu ivuga ko kigamijwe kwica no kutabariye abantu bagambanyi batuma Kongo ihora mu ntambara idashira iterwa n'ibihugu bikikije kandi bikaba nta kindi bikoresha ari ubugambanyi. General Chiko aherutse koherezwa muri Nord Kivu kugira ngo abe umugaba w'ingabo w'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare operation militaire. Nawamenya uko biza kugenda, ariko ku ruhande rw'intambara M23 ikomeje kwavansa ijya imbere ifata ibindi bice. Abantu bakibaza ati Sadek Wazalendo na FARDC baba barihe ko ibintu bikomeje gukomera. Naho mu Rwanda ihuriro ry'amashyaka ya politike mu Rwanda nyine ryatoye umuvugizi waryo ariwe bwana Mukama Abbas. Uyu akaba ava muri PDI, akaba yungirijwe na Madame Uwimana Berine wo mu mutwe FPR Inkotanyi. Iri shyirahamwe forum y'amashyaka ya politike mu Rwanda ishinjwa n'abatavuga n'umutegetsi ko ari forum iri inyuma yo gufungura urubuga rwa politike mu Rwanda ndetse no kudatanga ubwisanzure. Twabibutsa ko iyi shyaka ryose ritavuga n'umutegetsi ritegetswe kwinjira muri forum haba ku neza cyangwa no ku nabi. Utavuga n'umutegetsi uri mu nteko ishinga amategeko Honorable Frank Habineza yavuze ko mu by'ukuri amategeko agomba guhinduka kugira ngo amashyaka abone ubwinyagamburiro bityo politike ibe yatera imbere mu gihugu. Naho umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro arivovotera Channel 4 y'Abongereza yahaye mikoro Ingabire Victoire n'abayoboke ba RNC mu Bwongereza bamagana gahunda yo kugira u Rwanda safe muri programme abimukira. Ni Channel 4 rero yacishe ikiganiro yahaye abatavuga n'umutegetsi bavuga ko bahunze ndetse bakaba barahawe ubuhunzi na leta y'Abongereza, ikaba ari ukivuguruza kuba leta y'Abongereza no yahindukiye ko igihugu bahunze kiri safe mu gihe ubwabo ibemerera ubuhunzi. Yavuga ko igihugu nyine atari safe. Hagati aho Madame Victoire Ingabire iyo avuze mu itangazamakuru buri gihe umuvugizi wa guverinoma akunda kumwamaganira kure, amwita umucriminel, umuntu udashaka gusohoka ndetse n'umugenocideri. Ni kimwe nabo muri ANC avuga ko ari abateroriste bagavye ibitero mu Rwanda bikica amagrenade bikica abantu. Ni ibirego bahakana bakavuga ko ari ibirego bishingiye kuri politike kandi leta y'u Rwanda ikaba ihimbira umuntu wese yihunze ikamwita igisambo. Yitamwise igisambo ngo imwita umujura, yitamwise umujura imwita umunyabyaha, yitamwise umunyabyaha ngo ni umugenocideri cyangwa se n'undi muntu nyine utifuriza u Rwanda ineza. Mu yandi makuru reka tubabwire ko umuyobozi wa MRD, The Movement for Republic and Democracy, Madame Revera Christine Coleman yamagana imvugo za Tabombeki zivuga ko abatutsi bo muri Kongo bakomeje guhohoterwa kandi Kongo ari bifite mu ruhare kuko ibi mu burenganzira. Christine Coleman yibutsa abarwanashyaka ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko intambara yo muri Kongo ahatari ishingiye nk'uko ibinyoma bya Tabombeki bivuga, ahubwo ko intambara ishingiye ku kwiba amabuye y'agaciro ndetse no guharanira ko Kongo ikomeza mu akavuduruvayo ko kwiba nyine ibintu by'agaciro byayo. Avuga ko kuva muri National Conference y'1990 Abanyarwanda bavuga abakongomani bavuga ikinyarwanda bahawe rugari, bahabwa n'uburenganzira bwose muri leta ya Kongo, bahabwa ubwene gihugu, bashyirwa mu gisirikare no mu zindi nzego zikomeye, bityo nta rwitwazo na rumwe bafite rwo kuba bakwivumbura no guteza akavuyo mu gihugu cyabo. Christine Coleman umuyobozi wa MRD avuga ko iri shyaka rihagaze bwuma kandi rikaba ryifuza ko impinduka zihuta hanyuma repubulika ikagendera kuri demokarasi ya neza. Reka tubashimire mu makuru yacu yo kuri uyu munsi, kuri igicamunsi cya tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Mbashimire rero tubabwira ko serivisi za migration zikomeje kubageraho ku bwinshi. Niba wifuza visa ijya Canada, Amerika, Uburayi,
tuguha ubujyanama bugufasha kuba wayisaba kandi ukayibona, bikongera n'amahirwe ku buryo amahirwe yo kuyibura cyangwa yo kuyibwa na ambasade aba makeya cyane. Wifuza ibijyanye na stati, gusaba stati y'ubuhunzi mu Burayi, Canada, Amerika, Australia, nabwo watwandikira kuko aho gukora dosiye zagukoraho ni ngombwa ko ukenera ubujyanama bugufasha kuyitegura neza, maze ukazabona ibyangombwa d'impremier ku nshuro ya mbere aho kujya mu nkiko uburana ibyo wavuze kandi utabigarura. Reka mbashimire rero, ibindi murabyumvaho mwatwarikira muri publicity ikurikira. Uwiteka abane namwe, naho gutaha, naho ku munsi w'ejo ku isaha y'isambura. Bye bye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.